vanhu va ka hina mhaka hi leyi mhaka leyiwani kahlekahle hi yona yi endlaku u kuma ku vosesi vo tala va hetelela va endla yini va pfinyiwa or va kuma vana va nga tiyimiselanga or va kuma mavabyi. A ni ma swi vona masiku lama ku vanhu vo tala ku gangisaniwa lomu ka ti-social media ku kumaniwa lomu ka ti-social media kumbe hi hlangana kwala ku nwiwaka swinwiwa swo karhi kumbe hi hlangana a mitlangwini yo karhi ivi ku cincaniwa tinambara ku nyiketiwa tinambara. I kuma ku mina sweswiwani ni le kwihi ni le kule a hi nge xikombiso ni yi veka so ni le xilungwini ivi ni hlangana na sesi luya loko ni hlangana na sesi luya hi hamba hi communicate hi foyini ni ku sesi ni kombela ku i ni vhakela hala xilungwini hala ni tshamaka kona ivi sesi a ku ha boti ni ta vhaka problem a ni na mali ya transport loko a nga ri na mali ya transport ivi kuma ku bazi or taxi swi ya hi ku hi suka kwihi a hi vekeni ka 1,000 ivi hoxela sesi luya 1,000 ku hayi i ta teka mali i khandziya hi yona 1,000 yaleyo ivi kuma ku hi hakela mali muni i hakela vo ma 400 ka taxi 100 i ta xava cold drink ndleleni 100 i ta yi khoma se i kuma ku vosesi van'wana loko u ri keni ni n'wi nyike 1,000 or va ku nyike 1,000 yaleyo i endla yini i ta teka 400 a xava thikithi ra bazi or a hakela taxi va teka 100 a dya ndleleni ivi va teka 500 a ku hayi mhani sala ni mi khoma laha or vomakwavo sala ni mi khoma laha mi ta sala mi phechaphecha mina ku na munhu ni n'wi vhakelaku hala xilungwini kumbe ku hala tirhela kona swo tala ni ta swi vona mahlweni ivi i kuma ku n'wana wa vanhu i ti khandziyela bazi loko a ti khandziyela bazi mi le communicate-ini endleleni ku ha ni fike kwihi ni fike kwihi a ni the first time ndhawu yaleyo a nga yi tivi ivi ku fika nkarhi phone yi hela battery or helela hi airtime or ku hela data ku hela mani ya lowa n'wanuna ivi loko swi hele sweswo instead ku ya endla yini a ya charger foyini yi tshama yi ri 100% or ma 80% a xava na data or a xava na airtime ku yini n'wana wa vanhu loko a ri kuteni mi ta kota ku communicate ivi swi va tani loko swi va tani ivi i kuma ku wa chayisa loko i chayisa i fika ndlwini nkarhi muni i vo ma 3 i kombeli ni le ntirhweni i ku a namuntlha ni kombela ku hatla ni chayisa ni na emergency ivi ku hatli chayisa i 3 o'clock ivi loko ku 3 o'clock ti jika tikhamera nsati i endleni i tile na yena loko i fika ndlwini u kuma ku nsati kwihi i kona kwala ndlwini i fikile hala tlhelo n'wana wa vanhu kwihi i le ku teni na nsati a wu nga swi tivi ku wena nsati i le ku teni nsati kumbe i ti kumele movha yo hatla a suka kaya kumbe ti kumele bazi yo hatla yi fike hi vo ma 2 luya wa ha ri ndleleni hi vo ma 3 ta fika hi 3 ivi endla yini ka ha ri ha pulani yin'wana endla yini i tima foyini loko u tima foyini n'wana wa vanhu wa ku foyinela a nga ha ku kumi endla mihlolohlo leyi hinkwayo ivi n'wana wa vanhu a fika kwihi a fika a taxi rank or kwala nga ta fika a chika kona loko a fika a chika layani wa hala joni n'wana wa vanhu a nga yi tivi kumbe ndhawu yaleyo a nga ka yona a nga yi tivi se yena tindleve ti hundza nhloko n'wana wa vanhu hi leswi tanihileswi nge te ya kuma mavabyi kumbe ya biha mirini a nga tiyimiselangi kumbe ya kuma ku so a pfinyiwa va fika a kuma munhu kumbe bota ti xaviselaka swilo kwala renkini or va lava ti-queue mashara or va lava vo tirha tixopini va tirha ntirho wa ma-security a ku hayi sesi ni ta ku pfuna hi ta famba swin'we ku le rin'wini le ka mina because i ri munhu loyi n'wi lavaka a wa ha n'wi kumi i le ku zameni khale ku n'wi fonela wa ha n'wi kumi ivi swa costa ku n'wana wa vanhu endla i ya khamura wa nga tiyimiselanga kun'wana ya kuma mavabyi kun'wana ya kuma vanhu sorry ya kuma n'wana a nga tiyimiselanga because a nga na pulani yin'wana because i suke kaya a ti khomeleni 500 rand yaleyo i hakele bazi 400 i va sala na 100 rand ivi ku endleni ku va xilondza ka sesi luya because i suke kaya a ku landza munhu ivi munhu a n'wi fonela a nga n'wi kumi ivi swi costa yini rivengo ka wena na sesi luya ivi hi tlhelo rin'wana i kuma ku loko swi ri tano wa fika sesi wa vanhu a rin'wini loko a fika rin'wini mi hlanganini swi ve kahle ivi i sungula ku xanisa n'wana wa vanhu i hlukumeza n'wana wa vanhu se vo boti please a hi swi sikeni sweswo vanhu vo tala na swi tava swi endla xin'wana hi lexi van'wani mi kuma ku mbana laki hi sweswi ni swi vulaka mi hlangane kona van'wani mi kuma vukati
mi vheta mi lovoriwa ivi ku catiwa mi aka muti swi va kahle. Van'wani va va na laki yaleyo mara van'wani u kuma ku laki yaleyo a va hlangana na yona mhaka yini swilo leswi ni swi vulaka. Se xilo lexi ni xi advise-aka Vosesi hi lexi, hayi ku ni promota mhaka ya migangu or yini. Loko yi hlangana na munhu kwala mi hlangana kona kwala ka ti-social media or kwihi n'wi byeli a ku chelela yini 1.5 ende loko ku chelela 1.5 yaleyo n'wana mali 400 i ta endlani i ta khandziya hi yona ivi 100 rand xavela codrick sele na mali munhu na 1000 ka 1000 leyi nga na yona loko ri munhu yaloye wa n'wi fonela wa ha ku kumi i timi foni ku hume leswi 500 i fiki i tikumela guest house kwala kusuhani. Thekinoloji yi gula ku ke ndhawu leyi nga ka yona guest house nga yi kuma kwihi ivi fika i ti hakelela guest house 500 ivi if i nghena i wisa nampundzu i hlamba ivi i teka 500 rand leyin'wana yi nga ta visela i ti khandziyela bazi i tlhelela ku a kaya ku papalata leswi swo kuma ku mi khoma hi mavabyi mi famba mi pfinyiwa mi kuma vana mi nga tiyimiselani. Because Vosesi vo tala va swi vitana hi lava Vosesi lava vo mi kuma ku va peleriwile. Loko a peleriwile a nga ha ri na choice yin'wana, loko a nga ha ri na choice yin'wana i ya a ya wisa or a kha miroho na vanhu vo karhi va nga tiyimiselani. Mi kuma ku i kha miroho na munhu loyi kuma ku i munhunkulu ka wena kumbe i kha miroho na xihlangi i kuma ku i ri na vo ma 40 years or vo ma 45 years or vo ma 30 years. Because leswiwani swi tala ku humelela ka vanhu lama kuma ku swi sungula va va na malembe yo sungula ku vo ma 25 years ku ya henhla i kuma ku ya kha miroho na xihlangi xa 18 years i ri munhunkulukumba because i lava ndhawu ya ku wisa ivi xihlangi lexi xi ku byela xi ku mina ni na mali se yo ku nyika i tlhelela kaya ni ta kuma yini mali next week ivi kuma fika i tshama kwala i hlomela xihlangi joni xi famba xi ku siya xi ya ntirhweni xi ku siya kwala i sala xi sweka hi mhaka yini i va i khela ndhawu yo tshama and then ivi n'hweti yi hela xihlangi lexiya or munhu luya a ku nyika mali i tlhelela kaya i kume mavabyi i khe miroho yi nga tiyimiselangi kumbe i biha mirini i va yi ti chiche xiyimo. Se vo boti va mina vafowethu please a hi ti dyondzisi ku loko hi susa vana va vanhu le makaya or Vosesi va vanhu le makaya tana i ni vhakela hala xilungwini hala ni tshamaka kona n'wi nyiki extra money na n'wina Vosesi mi nga teki mali liya munhu a dya mali liya hinkwayo a heta bi yi siyi mali liya i swi twa ku le ni ya kona loko no fika ni nga fambi kahle ta kuma yini mali yo fika ni hakela guest house kumbe B&B ni ti tlelela ivi ri xiya nampundzu ni swi twa ku na mali yo vuya kaya. Hi ku loko mo fika a tindhawini to tala tirekeni to tala ni mi nyika homework namuntlha sweswi ku nga wa ntlhanu mi fika tirekeni to tala mi ta fika mi kuma Vosesi vo tala va yimini kumbe a yime garage a khome bag ivi loko a khome bag i peleriwile boti lowo wo tirha garage loko i chaya 6 namadyambu ta ku Sesi a hi fambile ka mina ta fika i wisa le ka mina ta fika ni tlela hansi wena ta tlela bedweni i nge veki kondlo na ximanga a kamarini yin'we never swi nge endleki kondlo ri ta lava ri twa ndlala ri ta lava ku endla ku dya ri xurha. Se leswi ni endla ku Vosesi vo tala van'wanyana swi ta mi vheta mi va na laki mi ti kumela vukati mi cata ku endliwa everything. Van'wanyani vavanuna va mi khoma kahle loko i fika le i meka sure ku ri i ku xavela data a ku xavela airtime a ku byela ku n'wana wa vanhu ni kombela ku i nga tlangisi foni loko ri endleleni ku foni yi nga heli battery ku loko hela battery i lahleka lawani mindzuka siku ta ni teka hi ndlela yin'wana i meka sure ku ri endla na yena a xava airtime a xava data foni yi tshama yi tele a yi veke chargerini. Van'wani siku rero kombela na offer ntirhweni ku a ni le ku teleni miyeni ta bajabaja a endlani ku n'wana wa vanhu a fika a hlayisekile a meka sure ku na nsati a ngati loko a ri na nsati le kaya a ngati i meka sure ku a nsati a nge le ku teni kumbe loko a nga ri na nsati i meka sure ku laha ron'wini